Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Sengkme hapo kajingelam uba Lambok Starwell Marangar ubade President mentakasi kirayo banyakendo ya Director ke Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Nigrim Shillong nakabenta banyatai ya kibabun tiligimat kabakaseng kalabo. Kani kajing kendo ka KSU ya Director ke Nigrims kadai hadin bakal ada banyatai ha kajing lang kabalakhat da menteri ke sarkar jilla uba po lingdo menha ka santrik mentau benai. Ha kani kajing kendo bat Director ke Nigrims Professor Dr. Nalin Mehta kaseng KSU kala IT hadu Shpotali kimat kajing dawa lingba kajing tho bat kerpat ban khat kerke ya ke Governing Council ban penbet ya kini kimat bakaseng kala dawa. Kini kishpotali kijing dawa kilong ban penjlan biang ya ka karta thungkam sya kalai pesan snem na kabenta ki nursing officer bat ki wede ki kam hagi kerdan ba per nang ta de ban thungkam nos kumba prapho pesan ya ki kenthei bat arpho pesan ya ki shinrang. Deban Pelong Examination Center ha Meghalaya omde Shabar Kajalla bat ki wei de ki jing dawa bakaseng kalabu Deban pendamno ya ki kam ki baklemla ban pendap hindrei deban khot da ka bathamai ha ka bakhat du ka seng kala kerpa ya Director ban khot kerke no ya ka Governing Council ban yakren ya ki shibun ki mat khnang ban penbet ya ki kenram Menteri juga Sarkar Jalla Kondo bagi misong tentang sini bertembak dari presentation roster yang Nigrims nomor menyenhing lah ni dan dijempuna perform bahak ada kata jam berbagai recruitment polisi ke mentah juga Nigrims pada ini kecingnya song kecingnya ngelalap itu ni di jing deko agar kontrekam kecing baklan atau yang digor punya juga Nigrims but bagi sekolah mau mending keren sebagai economically weaker section kata kategori bagi nalap nak kalian kasar India apa minumlah menle backlog ada melah benefit but mentah bila pudi ya kali dari reservation roster ni pun Nigrims nilap ya kini economically weaker section ke post nursing officer lambang hadu Shipong Teli but lagi ni di Shipong Teli nilap nyong Teli idei namar di balak tukam hamuswa ila resign of system dia kan ingin dang habat jintip ke Nigrims kaban wat jintip lah kan hap untuk backlog ni kan hap ke fresh andre na pading ni skutli lightly pada kita kena bagi backlog banyak kini hi ke Nigrims haban weng no pan hapan penkala no skoi kategori ila kali ha kategori ini kan hap ini lightly di post nursing officer simlala pan ajubat marki kan haban kuli banyak suaya plotting yang akan harus register rezeki. Awai ke post pada jadi record clerk. But ini bakal kau ke post ke Belambang. Kadang-kadang kau ke post Belambang dan bentak economically weaker section. Kalau bakal jengwak ke sini apa kan ada reservation roster nisham banyak kan ke post record clerk ru tadi ke backlog. Hakabah hagi por musyaki melak benfil. Apa ka economically weaker section dan ke EWS. Tunta ki warak no hakani ke recruitment ke batmai mentah. Bat kembala keren menehi ba kani ka EWSC melak ban rak ban le backlog dina kalian kejungi ngala dawa ban pendu no bat kejinglap kejungi baya kani ke record club tadi ban rak no sah ka kategori jong ka schedule trends ni ke ST. Dina kani kan Nigrims dapat penbek ni scam bikin penbek no mardor bat sedang no ka fresh advertisement. Susu ngilai keren gui kimat bagi kini kiwi kimat ru nilai keren bagi loong ba kawai dei penting kimat kan sarak yang sepo union ministry akaban pendek la ban la ne men kelak kum kijing dengkam jongoni ke jelah ke juni kita gi mengilap mengi kalau bagi tek sepo tuli ki post ki bala reserve di EWS akaban nyong tuli ki wan nak ada resign ini ki bala don lupa ngi ko Nigrims tinggal wat jengtip lah kan hap aku ka fresh advertisement ni kan hak backlog di ini dengan awak jentip bisa ada di ho relay lipat ni lati kena kamu orang benda apa jumdai reki fresh reki di backlog buat ketum ke ahli yang sokar dia kumlah benda backlog di DWS dia balik ke kategori but bisa ada di ho balik kategori ini benda Nigrims bisa wat sekian apa record clerk nilalap bakal di backlog sila ayat DWS kalau BI Batakum ke resolution roster jadi ban ai no ST. Insa apa ka jumpa ban mentah ngena apa jubab juki, kemudian jubab jadi jumpa.